laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alqa'ili fi muhkami tanzil ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي عبده في الحديث القدسي الصحيح فيقول سبحانه وتعالى عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وانبساطها وإلى البحار وأمواجها وإلى كل ظاهر وسائل ومتحرك وساكن الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن ذكري عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها ولكن أؤخرك ليوم أقدته وإلى أجل أجلته ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي أذكرك أعمالك وأغشي عليك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام كان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار يتور ودني الله سبحانه وتعالى كانكو ألا تبدو تورو kanko Allah subhanahu wa ta'ala teniiɗo mawɗo kanko Allah nodduɗo en ka deftere makko teddude e aayeeje heewude bal ko ɓuri aayeeje temeɗɗe Allah subhanahu wa ta'ala hino nodda en faade oɗo ko wiyete kulol Allahu subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala o laatii ko joyirnede yaajude hino ari e hadis qudusiyun sahih hadise selluɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala wiyanka oɗo jiyaɗo makko hey ko ari jiyaɗel an ndaaru nguɗo kambu fodde no ngu tooyiri ndaara niiɗo leydi fodde no ndi yaajiri ndaara ngoɗo maayo fodde ko ngo luggi kon ndaara kala ko mi tagi hakkunde leydi e kambu annda ɗum ɗo fof no seediti mangural an ɗum ɗo fof no qirriti timmode an ɗum ɗo fof hino feññini jantore an alaa ka ƴongirde majji Allah daali ko ayyo jiyaɗo emi wolay fii maɗa mi janto fiima mi seddine a yeggita fii an adkuruka wa tansani mi jantoto fii maɗa mi wola fiima a yeggita fii an emi surrete mi suuɗe e nokkeeli ka yiɗano e goɗɗo goo yiɗe ronka hulgollan jebbilanoɗalan Allah subhanahu wa ta'ala o daali si tawi woni mi yamini ndiɗo leydi yo ndi moɗe hindi wawmamo ɗum si miɗo faala ko ndiyam ɗam mi yamirta yo ɗan yoole Allah subhanahu wa ta'ala no daali Allah daali kono
hiɗa mari ñalaande nde tawata feere ala feccere feere ala bimana ko mami daroda e maɗa mi tawi woni mi darodi e maɗa nden ñande a feeña yeeso an wala budda laka wa likulli nafsin min almururi alayya walwuqufu bayna yadayya udakkiruka amaɗa ñande dariɗa feeñuɗa yeeso an mi andi tinte golleji maɗa ɗi wa urushi alayka af'alak mi weeɓi tanama golleji ma ɗi huwunoɗa an tigi ndaara ha fellita wonde a jeyama e halkaɓe ɓen a jeyama e naateɓe ɓe ka yimte allahu subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala daali ko on tumanna noon mi okkete yurmede anden awlaytuka gofrani wa manahtuka ridwani ko on tuma mi okkete hafranal angal e yurmede anden mi yeetoma kadi ɓaawo mi wonnudema bakkatuji maɗa ɗin fof mi yeetoma kadi wota huɗu wota sunu wota aaru أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تهزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار لما أنظر زيادة وتا هلو وتا سنو وتا آن وتا ماكو سبق سبو ماذا أن مليئ يهور أن وندك ميول يا فتوض تجدو يعني هذا حديث ko hadis kursi ɓanginanayi ɗum an koɗo jiyaɗo allahu subhanahu wa ta'ala ko ittiri honto allah subhanahu wa ta'ala teddi ko ittiri honto allah subhanahu wa ta'ala mawni ko ittiri honto allah subhanahu wa ta'ala yiɗi jiyaɗo makko siɗen duwano oɗo annabajo tedduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam annabajo mo allahu subhanahu wa ta'ala suɓi annabajo mo allah subhanahu wa ta'ala ɓurni kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino tabiti e hadise abi hurayra hadise arɗo ko sahihu muslim nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe matayno walladi nafsu muhammadin biyadihi aw walladi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu yawma yamutu walam yu'min billadi ursiltu bihi إلا كان من أصحاب النار نلاد صلى الله عليه وسلم بماتي وندري وانتي أول يجوم ننتا إندان ننتا في أن هاي قوت جيادة إيدو مكتب ونا اليهوداجو ونا النصارى كوجو وانتي جننا إندان وما ينند وما يتا توا أبنتي نادلان سيونا وجيتي يمكي يتنجي يوم القيامة nelaɗo ɓe maaki hadise on bima'ana ka tentingol fiyaki maɓɓe ɓe atti e wondiri allah subhanahu wa taala to ɓe maaki walladi nafsu muhammadin biyadihi mi wondiri on mo wonti muhammadu ki woni e junngo mum hay e gooto ɗeɗo moɓɓe nanata inde an woni ko alyahudajo ma ko annasarankoojo o maaya ñande o maayata tawa o gomɗinaani lan si wona o jeyete yimɓe yiite jahannama yawma alqiyama bima'ana ko ɓuran janal ko teddungal mawngal ko doktal mawngal woni ko allah subhanahu wa taala hokkuma andiyaɗo ñande tawi a daroto wi'a ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñande tawi gonɗo konngol no selli ka fondo maɗa ñande tawi ɗa gollitirde gonɗo konngol e tere maɗa ɗen bima'ana nden ñande ko wodanma ko ya hamdi no yetta allahu subhanahu wa taala teddugol oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay tawi woni yimɓe ɓen hino ɗurni e oɗo hannde no woodi woɓɓe goo faamuɓe wonde kaaɗo diina ka waaway yahude ɓaawo ñintingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaaɗo diina ka waaway yahude ɓaawo ñintingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗi ko ɓe faala kon ka nder diina ɓe acci ko ɓe yamira kon ko allah subhanahu wa taala ɗappirɓe kon bima'ana ɗum ko wontani ɓe teddi oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi hiɗa faala huwondiran e allah subhanahu wa taala ko adi kon a jaɓay taw nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam a gonɗina e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam a yiɗay nelaɗo ɓurnamo e dow kala ko allah subhanahu wa taala tagi kon walakin ma al asaf min seɗen ko honto woni annenen e makunnenen ko honto woni ko ñande tawno ɓeeɗo julɓe wiiɓe hoore mum ko ɓe julɓe ɓe yejjiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam balɗe waɗimo neɗɗo yawitaɗo hakkundeji maɓɓe
tawi joni nelaɗo mata e goɗɗum o wiya ko ɗum woni diina kala mo waɗani ɗum ɗo ko neɗɗo yiite tawa ɗum ɗo hino feƴƴude e nanɗi meɗen a sikkata ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki tawa le oɗo ko tedduɗo oɗo nelaɗo ko tedduɗo no seedi to teddungal makko ngal imamul boukhariyu rahimahullahu taala o maaki wonde oɗo aya qur'ana ko allah daali ya ayuha alladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wala tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun hey kono yo gomninde allah wota on towno hitoji monɗin e dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wota on towno hito mon e dow hito nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aya on sakkitori on ɗum an tahabata amalukum wa antum la tashkurun si wona ɗum golleji mon ɗin allah bonnayi tawa on sowa andugol allah bonni golleji mon ɗin imamul boukhariyu o maati oɗo aya qur'ana ko jippiɗo e dow sahabaɓe ɗiɗo ɓurɓe teddude aboubacry siddiq e umar ibne alkhattab yeddodiral fanɗungal feƴƴugal hakkundeji maɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no tooli allah tippini aya qur'an o yeedi ɓen ɗon ɗiɗo wonde so tawi woni ɓe jippinaali hitoji maɓɓe ɗin ɓe joltiniɗi e hoore nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah bonna e golleji maɓɓe ɗin holle tima wiiɗa si golle aboubacre siddiq bonnaama golle umar ibne alkhatab bonnaama ɗum ɗo fof yeeɓaama ruuyinaama sabu ɓe towni hito maɓɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam holɗum wiiɗa si julɗo gol mo haajata e konngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi seydna umar ibne alkhatab radiallahu taala anhu wa ardah ñande goo mo ka juulirde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam madinatul munawwara ko filli oɗo hadis yani ko yazid ibnu said wahid min attabiin o maati ñande goo miɗe wonde umar ka juulirde woɓɓe ɗiɗi no ari dari sappo e naande nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yewta hakkundeji maɓɓe ɓe towna hitu maɓɓe ngon har miɗo dari sappo maɓɓe nde wotere goɗɗo goo loddirantaɗum mi yekkiti mi daari mi tawi ko umar ibne alkhatab radiallahu anhu o noddaanilam o wiyimi aru o weddilantaɗum o fiɗilam mi yekkiti mi tawi ko umar woni ɓaawo am mi ari o ɓaaɗilam mi ari mi landimo kori jam o wi noddanam ɓeeɗa ɗiɗo ɓe dari ɓe ɗa ɗiɗo wonɓe ɓen ɗiɗo ɓe noddaɓe ari ɓe dari yeeso umar ibne alkhatab o wi onon ko on ɓe honto ɓe wi minen komin yimɓe taif meɗen ari huntugol haajuji amin madina ɗo umar inni wallahi lawla annakuma lastuma min ahli lmadina la awjatukuma darba si tawino wonano si tawino kon jeyanoɓe madina ɗo mi wondiri allah mi foccayno on ka juulirde ɗo fiyal ɗon tawi umar ko honɗum woni bakkatu amen ko honɗum woni boni amen momi waɗi umar wi on yi'aali hiɗon towna hiɗo mon ngon takko yenande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bima'na ikraman lahu wa ijlalan lahu wa tabdilan lahu kono hannde julɓe ɓen e terema nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe fecci fecce tati won oɗo kam mo kojo makiteɗo abou islam salih ibn taha abdoulwahid ka deftere makko al aqidatu awalan law kanu yalamun o maati wonde julɓe ɓen hannde ñentingol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe fecci fecce tati feccere goo heɓite meɗen enen ɓeeɗo julɓe bi maana ƴettuɓe oɗo l'islamu ɓe waani l'islam ɓe ƴetti oɗo jikku alyahuda e annasara ɓe waɗi lawol maɓɓe ɗoɗo ɓe ñentin nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ñentinteɗo maɓɓe on ko alyahuda wannasara ɓe lella hakkundeji meɗen o wi ɓeɗo julɓe hiɓe woodi ɓe anndani noon wonde ɓe terdinino hoore maɓɓe ñande ɓe accuno ñentingol nelaaɗo ɓe ñentini alyahuda e annasara sabu allah hino daali wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kala yiɗi ɗo mooɗon e ɓeeɗo kala ɓe mooɗo yiɗi ɗo ɓeeɗo hare ko kamɓe maɓɓe wonti dey to yawma alqiyama aadana allahu min haala o maati feccere ɗimmere nden yani ko woɓɓe goo ɓe anndanɗa hoore ma ɓe jaɓi oɗo l'islam o haa gati e nder ko ɓe jaɓi ɗon oɗo l'islam ɓe wakkilaki yondi norgol laawol ngol nelaaɗo addingol tun ɓe wi ko nelaaɗo addi kon pilyona tama hino fanɗi ɓe naati e fuɗɗitagol piiji ka nder diina ɓe naati e henɗintingol kaaɗo diina e façonji ɗi tawata nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam anndano fii mum sahabaɓe nelaaɗo anndano fii mum ɓeeɗo kadi julɓe hino ga sa lanndi keɓe ɓe wi amen tawno mawɓe amen ɓen ma men tawno kaari e kaari hino waɗa ɗum ɗo ɓeeɗo kadi ɓe anndani ɓe terdini golle maɓɓe
نلاد صلى الله عليه وسلم من ماتي حديث سلدو حديث نين عائشة صحيح مسلم نلاد ماتي من عمل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كان غلا إن لم تغل الأمن فتوات يمن ور أمن ألا إن لم تغل هاريكم الجمع تسين الجمهور فد تمر لن يالله سبحانه وتعالى وجدا إموتك إليكم فد يعني كيمك غل كان سبحانه وتعالى تمي كم تريوتا إسادو دين جوكتا إسادو دين سيونا كم نلاد صلى الله عليه وسلم أدي وكيدو ملاد بين الله ذلك القرآن ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون قال بالتوفيق الله سبحانه وتعالى ينال مكون بهولي الله سبحانه وتعالى بيني هذا مكون الله سبحانه وتعالى وإيك وزياده ملكة يوم القيامة جعلنا الله وإياكم منهم يا أمة الإسلام هذا مسبب تبدأ باو نيكو دقني إذا قال يوتد يوتد يوتا هندوكوان يوتد يوتد لن هكي هندوكوانكم يوتد الفيدة وزيادة الله سبحانه وتعالى ويأتيب الأتقياء بمعنى تيب هلو الله سبحانه وتعالى وإنهم تقولوا نوتي أوضو فرمسيون بي كل من أدي خطبهم وطلندو في يوم أدي يوتد في التقوى وي أما تؤدي يوتد في التقوى parce que on do ko lewru ka effito to taqulul Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala odari ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun nara ayo mota kutiba alaykumus siyam alla farli horu gonde do modon kama kutiba alal ladina min qablikum wala ko farli no non e ben aditinobe on la'allakum tattaqun belago fitawi woni on hoori on hulay Allah wonni en ko laabi koy ka deftere makko wonde himmi yana adduɗo on kaaɗo korka e dow meɗen bi ma'ana ko hunde wotere ɗum koyo en heɓu ko wiyete kon taqwallahi azza wa jalla bi ma'ana kulol allahu subhanahu wa ta'ala si tawi woni goɗɗon kulol ngol heɓite haray ko ɗaɓɓa ko ni korka heɓite si tawi woni a hoori a heɓaani kulol Allah haray ya anndu korka maɗa kan Allah subhanahu wa ta'ala jaɓaali ka Allah subhanahu wa ta'ala ƴettanani makaɗo kokka e nder oɗo aya karma koɓe ɓe mi heewi sittugol oɗo aya sittanɗe hewde so a ndaari ka tafsiru samin lil allamati l uthaymin rahimahullahu ta'ala deftere arunde ka meɗen ɗo e nder ɗe balɗe ɗo tafsir cheikh uthaymin rahimahullah somo yewte oɗo aya alqur'ana nafooreji jeetati onin ɗiɗo fof hino soomi e nder oɗo alqur'ana ko tawata ko julɓe ɓen duncitotta ko maati no jeeya e ko fameten nafooreji oɗo aya so Allah subhanahu wa ta'ala daati ɗon kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum yani kama kutiba ala alladina min qablikum sa ndaari kaafu on a taway ko kaafu mansub kamɓe goɓɓe nde maati on kaafu mansub arɗo ɗon bi ma'ana himo fecco fecce ɗiɗi himo waawa wonde tawa ko o masdarun tawa ko o sifatun li masdarin mahdud bi ma'ana kutiba alaykum siyamu kitabatan kama kutiba ala alladina min qablikum tawa ko yowonu sifa li masdari mahdud maɗum tawa ko yowonu bi ma'ana halun min asiyam taw aya on ko wona kutiba alaykum siyamu mushabbahan kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun almuhim cheikh uthaymin ɓe maji ka deftere maɓɓe wonde oɗo aya hino karmotoɓe ɓen no faami aya on pecce tati hino wawa wonde tawa ko noone korka tan Allah subhanahu wa ta'ala tabbideni maɓɓe ɓe aditinoɓe ɓe Allah falli korka e muɗum ɓe ñamatano gila kafiyara fajiri ha tananini mutiɗon no wawa wonde ara ko ɗum ɗo kafuɗen kamno koɓe goɓe maji kama kutiba ala alladina min qablikum ko adadu limore nden no wawa wonde ara ko lewru kamɓe kadi ɓe hooreyno bi ma'ana ɗiɗo manaji fof no yattay kaɗo kokka joni noon Allah wonni en e nder aya on wonde ko ɗaɓɓitma ya hooru ko fiya heɓu taqwa kulol Allah kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun bi ma'ana bele jo on hulay Allah hande kadi ɗaɓɓiten ma huwa taqwa bi ma'ana ko wonɗum wiyete kulol Allah subhanahu wa ta'ala kon woni gonɗo kulol Allah ngol Allah ɗaɓɓireni kama goɓɓe ɓe matay التقوى أن يجعل الأبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية وتقوى الله للعبد أن يجعل بينه وبين سخط الله وغضبه وعقابه
وقاية يمنعه ويحفظه بمعنى قوية كل الله سبحانه وتعالى التقوى وألا ذكر ما كن إن ركاته قلت ماذا ويا ود حق ماذا إكالك تكين الله سبحانه وتعالى ويا ود حق ماذا إكالك أبدت ألا منما ويا ود حق ماذا إكالك أبدت ألا ننما ولسما دار هيدا وغوتك حق ماذا يكون في وتعالى نيمون sahebi ɗum ɗo hara e wiitede kon takwa ka templifigo rappitina goɗɗo bo arno o ndaari o tawi oɗo sabanjo l'islam noola naaɗo wiyeteeɗo abou hurayrata radiallahu taala anhu wa ardah o ari o lanndi aba hurayra o wi ya aba hurayra ma huwa taqwa o wi min janngii fii kulol allah unilaaɓe teemi ɗiɗi ka nder alqur'ani allah no yewti fii kulol yew tan tigi tigi gonɗi wiyetee kulol allah oɗo sahabajo tedduɗo yaajugol gandal makko yaajugol faamu makko o ɓanti o ndaari oɗo gorko o tawi so naatimo addangol aya qur'ana maɗum hadise nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no gasa ara o hewtaani faamugol taw aya qur'ana ma hari aba hurayra maati a yanii ha hannde e laawol waɗgol gulle hal talakta maslakan fihi shawk bimana a yanii e laawol ngol tawata ko laawol ñoogingol hara gulle no e maggol gorko o ɓanti o wiɗi himi yahiɗe mum aba hurayrata radiallahu anhu o maati ko holno wonnoɗa tekkirgol ɗen ɗon bulle holno wonnoɗa tekkirde bulle ɗen gorko o maati tawi simi hayninote bulle ka tawata miɗo tippuɗe mi woɗɗitoto mi poɗɗito mi coyo mi cikko mi diwa ɗen ɗon bulle siwata mi yano e majje mi yuwo aba hurayra maati fa dalika taqwa awa ko ɗum ɗo tigi wiyete kolol allahu subhanahu wa taala bimana ko ya wuruɗa oɗe leydi ɗo eno ko dagi kon ino waali e kene eno ko harmi kon no waali e kene joni suɓuk dagiɗi ɗi yaha e majji ka darde maɗa ka nokki maɗa ka ɗengal maɗa ka juuɗe maɗa e ka koyɗe maɗa suɓu dagiɗi ɗi yaha e majji wonda e majji kala ko yiiɗa tawta koko harmina koko haɗa wawa pottitade ɗum ɗon wawa waɗade ɗum ɗon wawa martugol ɗum ɗon sa wawi tenninirgol ko dagi kon e ko harmi kon a waawi yaadugo e ko dagi kon a woɗɗitike harmuji ɗin aba hurayra wimo hara e heɓi kulol allahu subhanahu wa taala wano woɗɗitornoɗanon laaw bulle ɗen ka laawol ngol yahinoɗa e muɗum kama koɗo goto maketeɗo ibnul mu'taz oɗo o maaki jazahu llahu an l'islami hayra o maaki halli dunuba sahiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wasna'ta mashin fawqa ardi shawqi yahdaru ma yara la tahqiranna sahiratan inna dunuba min alhasa ibnul mu'taz oɗo ko kammo kojo gandu molanaɗo o maati terto bakkatuji ɗin terto zunubaji ɗin jani majji e tosoki majji ko ɗum wiyete taqwa ko ɗum wiyete kolol allahu subhanahu wa taala o wii waɗo hoore maɗa wati tawi woniɗa yawde e laawol waɗugol bulle tawa hiɗa rentade e tippugol ɓen ɗon bulle o inni wota yawi to bakkatu to soko oɗi bo e yimɓe ɓen ina mbiɗo wadde ɗum ɗo kono ha yandi ɗum ɗo natuma mi tuubay mami intinoto mami waɗa istifar mami juula e jemma bi maana o wi la tahqiranna sagiratan wota yawi to bakkatu hum toto kum inna aljibala min alhasa andu ɗeɗo pelle towɗe ɗe yiyata fuɗɗode majje bi maana koye koccuhal koye kaajoy bi maana ko ɗum ɗon togondiri haa wiya koynete kon fenni haray ɗum ɗo ko toɓɓere aranere e nder oɗo mawdu toɓɓere innere ko fi on ɗum addi e yewtu fi attaqwa fi honɗum addi en yewtuga hutba min ɗo fi attaqwa fi gonɗo kulol allah ɓawa andude wonde ko wiyete kulol allah ko yareno e harminaji ɗin yaadade dagiɗi allah subhanahu wa taala yiɗi yarli ɗin awa e toɓɓere ɗimmere fiya fama hutba on ko won ɗum allah subhanahu wa taala ɗaɓɓiranen taqwa fi on ɗum addi e yewtuɗo hande fi kulol allah wiyen aranu ɗum no jeeya e hinne fiiɗuɗo pooɗuɗo en fiyen yewtu hande fi kulol allah goho goho gonɗo kulol allah si a ndaari alqur'ana gila suratul baqara hamdi rabbinnas a taway allah tagiraali en siwona fiyen heɓu kulol allah ngata woɓɓe go contradidalam ɓe wiya allah ko tagine ko fiye e rewmu wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun mi tagiraali yimɓe jinna siwona fiyo ɓe rewan aya on ko gonga ma kono yilto ka suratul baqara allah no walluma ngam ɗo dewal ngal ɗaɓɓiraɗa ko si tawi woni ngal jomnima kulol allah sina ɗum ko ngal meere allah daali ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladi halaqakum walladina min qablikum limada laallakum tattaqun allah daali rewe allah ɓono yo jiyade allah allah on taguɗon o tagi ɓen additinoɓe on
bela do so rewi Allah on hulayu mana wonni ngando dewal ka julde ka korta ka hajju e kala dewal ngal gollanta Allah ko Allah dakke maada ko ngal on gollan ekkite kulol Allah be wawi simplifier masala ndaru ka do korta Allah dali kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun de wotte go kontino yago ka hajju Allah dali wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa de darani no ben juldene Allah dali wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar niradu mati man lam tamna'hu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkar fala salata la gottira non de do heditide atawai Allah subhanahu wa ta'ala de wal hayy gotam o wattinali e do maada si wala ko Allah dappirma e mudum ko yaahul mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala to tere dimme fi yolbi yo tan fi kulon Allah parce que won do kulon Allah bi maana ko dum do woni wasi Allah lutto o jabe ko makko adi dibe sakitibe Allah ko dum do wasi ko yo hude Allah dari ko Qur'an wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah gondini wasino to ben aditinobe o kanobe defte ko adi on ono kadi mi wasito on yomhul Allah subhanahu wa ta'ala fi yombi yo tan fi kulon Allah parce que kulon Allah ko ngoddo addi Allah baɓe fof bi maana ko noddugo yimɓe maɓɓe ɓe faade ɓe hulu Allah subhanahu wa ta'ala yawka sura shuara Allah dali kadzabat qawmu nuhin lil mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون يا هود الله دالي كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كأن بصالح كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كأن بشعيب كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون بمعنى بيدوا أن بابه بفوم بنود فادين وكل الله سبحانه وتعالى في يوم كل الله parce que kulol Allah ko dum do woni wasiye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo sahabajo tedduɗo hadith ato ko sahih tirmidi ibnu hibban no filli oɗo hadith imam ahmad bin hanbal no tellini hadith on irbade ibnu sariya sahabajo tedduɗo o maati wa'adana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله تعالى oɗo sahabajo maki feeɗo irbade ibnu sariya o maki nelaɗo ñande goo darino yeeso amin nelaɗo waajimen waajunaningu nelaɗo waaji men ha darde amin ɗen huuli nelaɗo waaji men ha gite amin ɗe wulli on tuma min wi nelaɗo hande noon no wayi wasi tawi a waynoto min woni min toytoma nelaɗo wasiyo min ko adi amaride nelaɗo maati usikum bi taqwa allahi taala mi wasiyike on yo on hulu allahu subhanahu wa taala no selli ka musnad imam ahmad bin hanbal oɗo sahabajo maaki heeɗo abi saidin alkhudari radiallahu taala anhu wa ardah o arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maaki awsini ya rasul allah o maaki nelaɗo mi tawi kama wasiyolan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki usika bi taqwa allahi فإنها رأس كل أمر رواية بو فإنها رأس كل شيء نلا يعني أبي سعيد الخدري موسيك مهول الله سبحانه وتعالى سبنغلتو كل الله فنغلتو ونهور فيجني فو جنة ما تنغل نقول أيك تتانو ذكر هاني اللي الله سبحانه وتعالى إتما تعدنا وسيء أوضو نحن مجو wasiye oɗo ɓiɗɗo gorko tedduɗo wasiye oɗo neɗɗo makko baajo mo aduna allah on fof irditani makko boyagal muɗum gorko wiyeteneɗo Umar ibne Abdulaziz oɗo o teddirali si wona muñal makko ngal o teddirali si wona jangal makko ngal o teddirali si wona newende makko nden o teddirali si wona numɗal makko ngal kana wari'an taqiyan zahida bimana tawi ko neɗɗo kulo allah subhanahu wa taala e hattirde kulo allah lamɗo neɗɗo wiyetenoɗo yani muslima Muhammad ibn muslima ñande e natuno ko galle Umar Abdul Aziz tawi oɗo neɗɗo hino baɗɗere dande mayde yani himo fokkiti mayugol o inni ko ayyo Umar amali ko alanɗo conti maɗa fof hino walka hiɗa acci ɓiɓɓe sappo e go'o ma ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo ɓeɗo min yirani ɓe woɓɓe no tottirde ni ɓe ala ko ɓe watto e paɗe min torikema wota maayu acca ɓeɗo ɓiɓɓe maɗa e miskinaku wasiyanoɓe jawdi ka banque islamique min jaltina ton jawdi e inde maɗa min jonna ɓeeɗo ɓiɓɓe maɗa ko ɓe halora
أنتم عمر بن عبد العزيز ولي كجوز كدانش مكو وإني أجوبي إني أو خير ذلك يا مسلمة يوم يتم كل والمجد بوكو هالا تعالى أوي وولو أنتم عمر بن عبد العزيز أماتي بيدو بيكان وليدو مأكد بكاري ما كاري ما مأكد بنغم كاري ما لن كاري مأكد الله سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين ويبيدو سيتي ونيك لاتك بمشك بباو عمر الله سبحانه وتعالى نوي وفوتك ملك ببين سيتي لاتك ببن بباو عمر ونا من أدتو فقاد دفن سبب بيهوري توقف بوليدو كان تقيا هركو نكفر الله سبحانه وتعالى وقبو هرك مكو وي أوصني يا عمر وي عمر مدعي هند يا واجلا مدعي هند يا وكيلا عمر بن عبد العزيز أماتي أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها لقليل عمر بن عبد العزيز أماتا يودونيتو miwasiyita makwadi kontaho hebbile kulol Allah subhanahu wa ta'ala ngol kulol ngol tawata Allah jabata gollal goddo suwana haro hum goddo kulol ngol kulol ngol tawata Allah yummetati suwana yimbe goddo kulol ngol kulol ngol tawata Allah yobatande dimojjere makko ne suwana beedo yimbe hulobe Allah Qur'an wi innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin andu ko Allah jabbanta golle ko Allah jabanta golle ko beedo yimbe sifitobe kulol Allah subhanahu wa ta'ala kono Umar maati ka yoɓugol o watti oɗo o watti en fof meɗen o maati fa inna alwa'idina biha la kathir andu waajotoɓe ɓen fi kulol Allah inde ɗuuɗi hule Allah o wiɓe no ɗuuɗi walakinna al'amilina biha qalil bimana kono gollitiraɓe ɓen kulol Allah ngol hiɓe santi ɗum waɗi somi hatti mi wii miɗo wowlude ɗo toɓɓe ɗen so tawta yimɓe fetti yewtere anden sabu komi wonde wownirde komin mbaadi ko imamu Shafi'i ma kono uhibbu as-salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'a miɗo yiɗi yimɓe moƴƴuɓe ɓen hay so tawi woni mi jeyaka e maɓɓe no gata Allah subhanahu wa ta'ala yaforan mi sabu maɓɓe miɗo anni noon yimɓe gonɓe ɓen hay so tawi woni nan jeeya e maɓɓe yani hay so tawi woni battatuji amen ɗi majjita men o hino fota haray inchallah kaɓe mi yiɗaɓe hara musidɓe tedduɓe Abdoullahi ibn Mas'ud so yottugol fi kulol Allah himo maati ñande o landano ko holɗum wiyete kulol Allah Abdoullahi ibn Mas'ud o maati haqqu taqwa ko wiyete kulol Allah ngol tigi tigi an yutaa fala yuqsa haqqu taqwa mo yeetadema kon wiyete kulol Allah nana ngol ɗo konngol mandituɗangol ndaara so tawi woni ɗa jeeya e yimɓe ngol ɗo kulol Allah subhanahu wa ta'ala o maati haqqu taqwa ko wiyete kulol Allah tigiri an yutaa fala yuqsa bimana ko yo Allah ɗofte haraw yeddaka few na yo Allah ɗofte suuma yetu na yo Allah ɗofte sabbodu donki ma e donki tum an yutaa fala yuqsa ko yo Allah ɗofte haraw yeddaka few timmingel o maati wa an yudkara fala yunsa ko ya andito fi Allah subhanahu wa ta'ala hara yeggitali fi Allah tammingel o maati ko an yushkara fala yukfar ko yo Allah subhanahu wa ta'ala yette bima'na hara o dullanaka sa moɓiɗiɗo tati yani a ɗoftike Allah a yejjalimo a anditi fi Allah a yeggitalimo a yetti Allah a duumite a dullanani Allah hara a heeɓi koynete konkulol Allahu subhanahu wa ta'ala e maako Abdoullahi ibn Mas'ud as-sahabiyu al-jalil aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يتول ودني الله سبحانه وتعالى يلتق الميدان ودني بيده ينده الله سبحانه وتعالى ruttoɓe moƴƴere natal aljanna ko ɓeeɗo wonani yawma alqiyama ngaygu meɗen ngun haɓanɗe meɗen ɗen ɓe wooda naati wona ɓe ngayde Allah subhanahu wa taala hiɗen duwanno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo moƴƴude ko yehi kon ka hoore leydi mo Allah nemiri yummede ngoɗo kaƴel ko ɓawo anande ko wiyete kon kulol Allah e konngudi ko kamma koɓe ɓen additi kulol Allah ha joni jomiraɓe gande ɓen
raɓɓinɗinake ɓanginangol makko wonɗum wiyete attaqwa kulol Allah subhanahu wa taala ceernojo goto o maaki tazawwad min ma'ashika lil ma'adi wa qum lillahi wajma khayra zadi wala tajma min ad-dunya kathira fa inna al-mala yujma'u lin-nafadi atarda an takuna rafiqa qawmin lahum zadun wa anta bighayri zadi oɗo ceernojo o maaki yoɓo e gurdam maɗa ɗan firuttorde maɗa nin ko Allah subhanahu wa taala hande ita ɗo janngo haray ala ɗo janngo haray ɗay aduna goo ko ange mayɓe ɓe wondi hiɗa habbi ñalande wiyetede dangal ceerno jon o maaki ɓay ko a yahowo o maaki darorti Allah ka hoore leydi worirti Allah ɗaɓɓa njooba ɓurɗo moƴƴude moɓa ɗum ɗon ko yogora wota moɓu jawdi guyi yi tawata anda kono ndi heɓori konto ndi iwi o maaki fa inna al mala yujma'u linnafadi andu ndiɗo jawdi ndi moɓede tiiko lannata imma lanna accandi ma ɗum ndi lanna ndi accama ceerno jon o maaki hiɗa wakkili hiɗa weltori yaadugol e yimɓe wonɓe soko yaagal tawa gooto kala e maɓɓe hino yooɓi kaɓɓum mum e cawlum mum tawan a yoɓora hay hunde ɗum no wele fama idan ɓay woni hino fokkita yahito to ko ange jiyaɓe Allah ɓe yaadata toon wakkilo heɓa an kadi njooɓa ko yoɓora ceernoɗo gooto o maaki nusiru ila al ajali fi kulli lahzatin wa ayyamuna tutwa wa hunna marahilu ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل وما أقبه التفريط في زمن الشدة فكيف به والشيب للرأس شاعل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل وما جيد يوم يوم أدنى بمعنى صول بي صول نالتي ميرين دي هنا تجبيده هيدي جوكم دي تدي قولي ميالي فهلبني هوني ها يجب أن يكون ميلي si tawi woni nde ari nde jiɗotoma e saari mo tawata annda o wi won ɗum ɓuri hawnaade raɓɓinɗinagol neɗɗo fewno ka woni ɗon suka oɗo bi makko wawlete ko honno noon waɗata neɗɗo so tawi woni ɓuri makko hoore makko nen heewi to ɓuri o maaki tazawwad min attaqwa tatarahal min addunia bi zadin min attuqa e to eggaka aduna ɗo tawaɗa wondi e jooɓa kulol Allah subhanahu wa taala fa umruka ayyamun anda duuɓi maɗa ɗin ko ñalaɗe wa hunna qalailu ɗin ɗo ñalaɗe kadi ko seeɗaji goɗɗo goo o maaki tazawwad min attaqwa fa innaka la tadri ida janna alayka laylun hal ta'isu ila alfajr fa kam min fata amsa wa asbaha dahika wa askanuhu fi lghaybi tunshaju wa huwa la yadri o maaki wo yogor kulol Allah subhanahu wa taala sabu a anda an oɗo biyaɗo si tawi woni niwre suddima jemma yani yalli a wuuray ha weeta yalli harayɗa wonde e kulol allahu subhanahu wa taala yalli a wonda e kiiɗo wonti maɗa ha weeta bi maana ɓayti a annda hannde kadi wakkilol yogora koñete kon kulol allahu subhanahu wa taala yotereji ɗi no ɗuuɗi yani e hoore ko yoɓuɗen kon fof fi kulol allah si tawi woni en huuli allah ko wonɗum e moƴƴereji maɓɓen ɗum jama on sikkay si ɓe innama yoɓe gollan diina yani ara ɓe habbi joddi yo allah naaduɓe tun aljanna ɓe habbaki joddi yo Allah anditu fi maɓɓe ɓe golli ko moƴƴi ko aduna yo Allah yoɓuɓe ko moƴƴi kon ko aduna ko adi ɓe yewde kala haara ɗum ɗo ko faldire ko faamugol fi Allah subhanahu wa taala a faama e jaɓa wonde neɗɗo so tawi woni ko golligol moƴƴan Allah no daari ka Qur'an inna la nudi'u ajra man ahsana amala menen mi yeɓata joddi neɗɗo golluɗo ko moƴƴi Allah yeɗete taw sabu moƴƴere maɗa nin ko aduna o yirto o yoɓere kadi moƴƴere yurmen makko ne kala haara ɗum ɗo wiyete bi maana faamugol Allah faamu yaajuɗo awa ngon ɗo kulol Allah ngal wonaɗa ɗaɓɓireede e nduɗo lewru suumaye yaani eto fodditoɗa ngol anani ko wiyete kon kulol Allah a annde jooni ko wonno heɓirta kulol Allah kono mi ardinante taw ngal ɗo leggal ngal suumaye aawata si tawi woni ngal yarnama haa suumaye maayi eto haɗa ngal maayaani eto ngal rima si tawi woni ngal rimi e hino ɗo bimɗe ɗe fettataɗen e hino ɗo nafooreji ɗe heɓataɗi ngol ɗo kulol si tawi woni a aawingol a hiwingol a reningol goho a haytay ko innete ko ma'iyatullahi taala bimana a wuure tawa ko a wonduɓe Allah subhanahu wa taala Allah dalika Qur'an inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun Allah subhanahu wa taala hino wondi e ɗiɗo aranoɓe maɓɓe ko ɓeɗo kulo Allah ɗimu on ko ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe moƴƴinaɓe golleji muɗum inna allaha ma'a alladhina taqaw andi kam ko ɓe taw hiɗɓe ɓe mata alma'iyatu ala naw'ayn ma'iyatun amma wa ma'iyatun khassa bimana wondugo ɓe Allah no pecci pecce ɗiɗi enen ne jaɓi feccere aranere nden
أولا الله سبحانه وتعالى نقوندي لنوك كلا كوتاكم الله نوندي كلا كوتاكم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بمعنى أنهم يجينا لا تقولوا كلا أم الله تجيكم الله تجيكم فألا نوندي مودو معية خاصة نتو وندي قال الله يجينا نجيها ببقبهم كلهم ذلك القرآن بمعنى واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله ولي الله واعلموا أن الله الله مع المتقين في مغندي هدى مبين الله مغندي هدى مبين داري النبي موسى عليه السلام يند كم كي كتوما هارون بفكتنا يوم كفرعون الله سبحانه وتعالى قل لنوبه قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وتنولوا من وندي موضوع من يي من بمعنى أودك معية خاصة معية سعيد معية نصر بمعنى كوني بلل لله سبحانه وتعالى ولا تجيب مكو إذا كاولي الله ووندي ما تقعدنا ووندي ما تقعدنا دولين بمعنى قادي ماوي فكر دين ولا كتابني أولي الله أعوين القولة القول تتتا إبنده أنا جاء إبنده تتتا إحياء القلوب كما قلنا نقول إحياء القلوب بمعنى الله ولي جانت لماذا لماذا ندون أن دورة الإسلام تقوم بالسين تقوم بالفهم تقوم بالياج الإسلام بمعنى الله أكتب إن قلت الله داني وانتم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كيف قلنا يجي أكلا ستايوني ولي الله وأنا يوم سيرتيجل مانا قال لي سيرتيجل كونكم كما قلت بماجي الله سلم ديرانته حق لكويته كموكي كوني parce que heewi e julɓe ɓe lamnata koɓe milliard ɓe tawata yimɓe ka nder l'islam kono ha hande ɓe annda ko moƴƴi ko gonɗi allah ta huli noon allah hokkete ɗum tawa hande kadi a yiye ko moƴƴi kon hiya ko boni kon ndaare nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam toɓɓere nen kode hiftude nelaaɗo ɓayno anndi ɗum ɗo no suuɗo goɗɗo yani yiwgol goonga ma ɗum yiwgol ko moƴƴi annda koko moƴƴi jotto kon ko moƴƴi nelaaɗo soro kon allah ɓe maaka allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ولو من مكة من المدي أرتكا من دكوغل عندنا من ميرك ميرك أرتكا من وجدك ميرك نو أري رواية كبيدي كان الله صلى الله عليه وسلم ماتي ولا تجعله ملتبسا علينا الله وتوضا من غونغا سنان جلبدون حقودان وتوضا من كموتيكم كبنيكم جلبدون يهوريامي وتوضا من غونغا كان ميرن جلبدون يهوريامي غوكو وانا taw julɗo no jooɗoyna wanda ko waɗa julɗo no jooɗoya wanda ko no waɗa julɗo no jooɗoyna wanda hay gus mi mana kanko mo ñenti ɗimmude ko ɗum kaɗo diine idan sa huuli allah sendindirante kon ɗum wiyete shirku kon ɗum wiyete tawhid par ce que ni julɗo ɓe annda aya ɗo julɗo taw ko double façon hande ko mushrik janngo ko mo wahyi fak janngo ko mushrik fak janngo ko wahyi fak janngo ko kafir mana ɗiɗo fof a naata e majji par ce que a anndani allah hollani non dono sa wuli allah sendindirante tawhid e shirku allah sendindirani bid'a e sunna anda ɗum ɗo ko sunna bi mana ko gollal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen anda ɗum ɗo ko gollal sincangal fuɗɗita moƴƴere ala e maggal ko ɗum ɗo wiyete bid'a nelaɗo maji kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar kono sa wulari allah o andintama o sendindirane hakkude ko wiyete ko sunna e bid'a a lutta e ɗiɗo hande ko a bid'a yankojo fana ko a bida yankoɓe alantara ko a neɗɗo sunna faɓɓi janngo ko a ɗum ɗo faɓɓi janngo ko a ɗum ɗo allah daali ka raɓɓintingol in tattaqullaha yaj'al lakum furqana so wuli allah subhanahu wa ta'ala waɗanay on teftigal e siyakuji mon ɗi ngal ɗo ko dintal moɗanal ngal neɗɗo heɓata si tawi woni o artitama kulol allah subhanahu wa ta'ala toɓɓere tammere nden ma walla nafoore tammere nden sa wuli allah yaltinte kala sattede ne makka kala probléme mo marɗa Allah no ɗeftan ma garanti ta alqur'ana tedduɗo kala probléme mo marɗa ta huli allah o yaltinte makko allah daali wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja kala wonɗo allah subhanahu wa ta'ala allah waɗanay ɗon tigi yaltirgal mana ko wiyeten kon porte de sortie fi probléme ji makko ɗon tigi mari ɗum mi jonna on misal ceernojo goto no mayteteno hatimul asam oɗo o wonno karmakojo mawɗo karmakojo tedduɗo moƴƴo mo jama o fof andirno moƴƴere andiri ko wiyete ɗum gandal e yankinade honɗum waɗi o bobbiti yewgol hajju tawi o yaajiraka feere o noddi ɓe nguure makko nden o jooɗodi e maɓɓe o wi miɗo faala yewde hajju
kono somi ndaari komi yoɓorta kon ɗo ka suudu Allah mi taway mi accanaɓi on ko heddoron gaaɗen ɓaawo an yo feelan ko on ɗum mi watta cenno ɗum moƴƴo ndaare yummende ɗum mbaɗani ne ɓewgol makko ni yo feelan kon ɗum mi watta yomi yirto ko hajju ñaamen jooba on ka o yondino to fawɗon e Allah mi yaada bima ana yewɗon jooba mi haddira suudu Allah subhanahu wa taala hormantini on tuma ɓewgude nde ndaari ndiri sukaaɓe ngannduɗo ɓen ɓe faalaka sonnaaɓe ɓen ɓe faalaka famille on fof ndaari ndiri jiwu gootuno nde ton ko immi kuwiri baaba hiɗa anndi artike Allah on wonaa e junngo maaɗa woni ƴettindoɓe ma kala ko marɗa yaha ta hajjoya minen ko Allah jeymen ko Allah subhanahu wa taala fawti artikaji amen ɗin o janngani ɗon makko aya o inni ya abatahu inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati lmatin nan artikata ɓe makko ƴetti jawlu mum ko weltori gonɗo konngol o wacciti jawlu makko mum o yahi ɓen wurenen fono monani kunɗo jewni anabi baba kamɓe ɗaɓɓaynode fanti joni simi welama ɗo min maayi heede gonne waɗata wonoyi tawi yo ko seeɗa no luppita suudu ɗum ɗo ñaama lanni weesi bimbi ɓen wurene ndaarindiri tawi ko ñaamete heɓaaki ɓe noddi ɗum e jungde nde suudu tawi ne yeetinoma ka jaɓu baba yaha hino noon hannde alaa ko ñaame jum ko acci ɓen kum naati ka suudu kum salligi kum juuɗe darɗe ɗiɗi kum ɓanti juuɗe makkum kum feeti allahu subhanahu wa taala ko wi Allah hiɗa anndi ko ammi jikkuno hiɗa anndi ko ammi hoolotno hiɗa anndi koye ma mi cuudino mi tortema Allah wotta yirtuɗeɗo juuɗe am sifrande dayi mi tortema Allah wotta hertinan komi hoolol ma kon hakkunde ɓenguure baaɓe ngannden Allah mi tortema arti komin koɓen ñaama wonaani seeɗa ɓe nani girdi wi ka yaati yo ɓe yaltu ɓe ndaara holɗum woni feƴƴude ka travaux ɓe tawi ko woto lanɗo e cortége makko woni feƴƴude lanɗo teddunooɗo anndiranooɗo dokkal ɓayto wari haa ɗon Allah subhanahu wa taala bugii ɗon tawi makko oɗon ɗa wannda kon ɗum waɗi oɗon ɗa haa feƴƴiti o wi walleelam heɓa ndiyam mi yara ɓe yeƴƴitii ɗon ɓe tawi galle battaaki ɗon si wonaa galle oɗo karmakoojo woɓɓe goo dogi ɗon ɓe yeƴƴe mi hokkore men ndiyam ko lamɗo yara ɓe ndaari gobule laaɓuɗo labaaɗo ɓe ñeɗi ndiyam nan kaloonde ɓe jonni oɗo ɓe wi jonne lamɗon ɓay o yari Allah subhanahu wa taala watti ndiyam ɗam watti ko njuuri o yari o yara o tutta oyna hen mbaɗan ndiyam no weli o yara o tutta o yahen mbaɗan ndiyam no weli o yari haa o haali on tuma o wi ko honto ittuɗon ɗan ɗo ndiyam ɓe wi ɗan ɗo ndiyam ko ka suudu oɗo karmakojo tedduɗo wiyeteeɗo haatimun asammu ko ɗon min ñeɗanma nde yerteɗan lanɗo wi himo ɗo ɓe wi o himo wayni mo yehi heddu lanɗo inni awa si tawi karmakojo teddirɗo ni e ndi ɗo leydi Allah subhanahu wa taala hawrindinilan hannde tawi ko ndiyam oɗon yarata min kadi ko ma mi yoɓita ɗum ɗo e ɓaawo makko on tuma o yehi tawi mo jogino kaɓɓere yani dinawɗe e dirham mbuuɗi maɓɓe kañƴe e ko femno toon maɓɓe o ƴetti nde ɗo haɓɓere o bugii ka suudu karmakojo on o wi on ministre ɗam e fof kala tawɗo no yiɗiɗan no teddiniɗan yo on tigi waɗu sifa fof komi waɗi ɗo ɓe ɓegoytin ɗum jawɗe haa hendi ɓewrene mooɓe haaɓe maako de muɗum ɓe ndaara funɗaade taw ko kañƴe ɓe ndaara laaɓe taw ko kaalite ɓe ndaara laaɓe taw ko mbuuju ɓe wi taw kon no waɗeten ɗum jinko wi mi yeetino on ɓayti jawɗe ɗe mooɓaama jinkon ko wulli o wulli ɓewruɗenente mooɓe ɓe wi kon no ɗa wullude naane hannde weela ko ñaami alaa jooni ko ñaami heɓike kon non ma wullinde o wi ndaare ɗeɗo darɗe ko darɗe jiyaangel Allah ko yani ko jiyaangel Allah ndaari e ɗeɗo darɗe en heɓii jawdi waɗo ndiɗo ko wonɗum wiiɗo ñannde Allah subhanahu wa taala ndaari darɗiri men makko ni mana imanu billah idan karmakojo o wi toye hajju o wari o tawi jawdi suudu makko ndu no heewi to jawdi Allah daali wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja no jeeya e nafooreji ngol ɗo kulol Allah subhanahu wa taala kulol Allah ngol ngol renete faade ko boni Allah daali ko Qur'an inna alladina ttaqaw ida massahum ta'ifun min ash-shaytani tadakkaru fa ida hum mubsirun ɓe ɗo huloɓe Allah si tawi woni ɓe anditi fi Allah bi ma'na si tawi woni cheytani bugike ɓe ko boni ɓe andi tawi fi Allah ɗum ɓe hawtoɓe soppe ko boni ɗum jonno min tan neɗɗo goto hay ko o ɓayillojo o wedde ɗum e sonnajo e nder suudu tawi ko sonnajo mo faalano hattirde mi raɓɓinina question o tawi ko sonnajo mo faalano hattirde ɓayko ɓe weddode ka nder suudu gorko wi mi faalaka si wona ko boni kon sonnajo wi ndaara min mi annda ko boni ɗo okkoran komi ñaama e ko ɓikkoyam koye ñaama hara a tuuninanilan ka Allah subhanahu wa taala gorko wi wowru kala ko faalata jawdi ko faalata wo hino woodi kono a newnanayi lam mi waɗa ko boni kon ɓayti woni ɓe tewni ko waɗugol bone on sonnajo o ɓanti o ndaari oɗo gorko o wi ittaqillaha taala o wi torikema huulu Allah subhanahu wa taala gorko o immi o watti tonti makko ɗi ɓaawaade o fokkitani ko boni kon
وإني إما استاكلكم بأفكما يا دائمون لوجه الله تعالى بأكريم تفعلم أن تنتعلم في مغير الهلم سنة يوم وندار وسيقول لك فيكم قربتي وقالت جود مصر وصوت الله سبحانه وتعالى وماتي اللهم حرم جسده من النار في الدنيا والآخرة الله بذلكما ولو بركو عندي تبقيما دسون الله وأتي ودقل قبني شيء وسبمادا بذلكما الله دم مناسب الليته كعدنا لكلاهر كما قبل ماتي بركو هذه قبيل لوجو وهبا يريد من هذه هبا وكتنجني وهنني هذه ولا وجدت جنgo makko mon ko naada kan yiite nanga janni ni si tawi woni o ƴetti nanne ni mo dogite tawa janni ni sunna ta yiite makko yani jungo makko ngom o wulla kanko kadi o wi Allah a jaabini du'a tornajo o ka aduna ɗo mi torike ma Allah jaabi du'a makko yawmal qiyama kadi ka aduna ɗo laaɓani ɗan ɗo jaabite o ƴetta jungo ma o kata yiite wala tumude Allah jaabini du'a makko ka aduna ɗo mi torike ma Allah jaabi du'a makko yawmal qiyama woɓɓe no wi'a ko yiyata ɓeɗo bayloɓe no waɗa ɗiɗo piiji wurnugo liide haa tumanno ƴetta juɗɗe hukka ton ɓenna oɗo memani waɗa wonde itta maɓɓe on ko ɗon o ɓori wallahu alam mi wawata seeditade ɗum ɗon sabu mi ala bindol muɗum ko selli miɗo mari noon bindol sellugol oɗo festa ko waɗuno to ɗo bani israil no jeeya e nafooreji kulol allahu subhanahu wa taala ko ngol ɗo kulol allah subhanahu wa taala allah bi ma'ana newinirta fiyakuji maɗa e fo ɗe gaani e fo ɗe maafi e fo ɗe sattira siɗa faala yo allah hoynane fiyaade ma'a hebbinol kulol allah subhanahu wa taala allah dalika qur'an waman yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra kala on hulɗo allah subhanahu wa taala allah newinanaymo fiyakuji makko ɗi sa huri allah aduna ko tagiɗaɓe e sattene aduna ko tagiɗaɓe e suno aduna ko tagiɗaɗu yani e makunde e ande e nawnaje e albalawuji e tanaji e lorraji e fitnaji walakin ɗiɗo e ɗuɗugol majji si tawi woni a hebbinori kulol allah ɗi ara ɗi fetta e dow maɗa mi mana ande sattede ari jiɓoɗa kadi ko honno nde ɗo sattede ari ko ɗum allah daali wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra jonno on hissan mo ɗappito ton e deftere docteur mahmoudou misri e nde ɗo deftere makko la tahzan wastasmi lil haya docteur mahmoudou misri o maati suka gooto arno misra ka amen janngugol tawi mo yoɓori jooga o wondi e jooga makko ha jooga on lanni tawi o heeɓi kalma kojo kelluɗo kaw jannga o woni gamɓe o heɓani ko ñaama o woni gamɓe heɓani ko ñaama o yalti o tori ka yaasi o hokkora ko ñaamata o lutти hannde kadi o yaha o toro o arta ka duɗam o yaha o toro ko ñaama o arta ka duɗam ɓayti saayi on fo ɗo witemo tawi joni ka o torotono ɗon fof o anndama tawi joni so yehi o torike ɓe alamo e ndaarude o weela balɗe tati o ñaamani ko ndiyan tun woni yarde mi maana ñande tati on o yardi o wi hannde ko mami ñaama imma mi ñaama ko dadi ma ɗum mi ñaama ko harme kono mi wakkilaji gunɗo wonki hum a yeebo e leydi janandi o yardi ɗaɓɓugol ko ñaama kaw tori wo o ndaaraka allah jarni boni mo yo yimɓe ɓen fof accidimo e heege makko ni o tawa woɓɓe no ñaamude o en ɗatto ɓena feccu o tawa woɓɓe ko bunditiji maɓɓe oyna hokkoreela ɓenna feccu o nder ko jindata kon o yehi haa o tawi bi maana woɓɓe boo hino defi plateau ji waɗi teew waɗi ñebbe waɗi façon ñaameteeji fof ɓe naati ka nder cuisine ka ɓuri maɓɓe ɗum no weltondira o ndaari sengo name ñaama allah ndarnoto biyaaɓe biluwakum ayyukum ahsanu amala o ndaari sengo nano e sengo ñaama o tawi hay gooto sutaakini o ndaari plateau ji teew e ñebbe ko nanta tay ɗum o huulani ɓurgal jantude ngal par ce que weelaaɗo kañum o sikkay ko ɗon tun o haarata nde ñande o jili ngal ɗo plateau wal o rondi o yaltika yaati o tawi gooto sutaaki mo o dogidi e makka cheikh fahan maati o dogi o yehi haa a tawata himo felliti ɗo goɗɗo sutaaki mo o yehi o dooɗi kanko tun e ngal ɗo plateau wal e ngeeɗo heege makko ngel batte tati o memmini o nokki fiyo maɗɗo o annditi fi allahu subhanahu wa taala o wi miɗo ari garde miɗo ari ɗaɓɓugol gandal allah no wi wattaqullaha wa yuallimukumullah hule allah allah hokkora on gandal o wonno mi ñaamirta ko ko harmi ɗo allah subhanahu wa taala ɗaɓoral ngal ɗo gandal fo ma ibadallah o wi mi wakkilati o watti ko o nokkuno ko kamira on ɓedduɓe tedduɓe tawi ɗon ko huuli wona nangeede tawi ɗon ko huuli wona ñaaweede tawi ko huuli ko gooto ala yalamu man halaka wa huwa allatifu alkhabir o watti ko nokkuno kon ka nder miran o ronditi faani wanngal o jokki laawol kawal arduno ɗon o yehi haa o hewti o naati ka nder kuri hay gooto yiyaali mo o watti ngal ɗo faaniwal e filaati maggal
o hamdini o yetti Allah subhanahu wa ta'ala arti ko mo goldo kullon Allah o inni o andi filer darto yoni yodo go arte ka dudan o e jodi ka wo no jodade don kama ko makko ari futti jinugol wonani seeda o wi mi hayni jamawi duɗugi hino aranat ɓayti gari ɓe naati gari ha tono ko kalmo kamɓe won ɗon ɓe uddini kamɓe kalmo kamɓe hiɓe yewtude tawi ɓe wondi e sonnaji hiɓe yewtude min alanande jangana fu ɗon o huuɗi ko sikkino gasa ko hayninoɓe mo ari hullitade kalmo ko makko o wi mi hullitma ko de hoore ɓayti woni ɓe gayni bundade ɓe immi ɓe ɓe gari sereɗa kalmo ko amen ɓanti ɓe daari jangana kon fo tawino ɗon ɓe laqqigita min fo amen min fommi bonde maɓɓe tun ɓe wi wona an ari ɗo jangana fu ɗon wi min mi ari ɓen ɓe andi no mboɗi miɗo hulika ɗo herta landitede si guyka yeeso kalmo ko an e hakkunde jangana fu ɓe gorel jang kalmo ko an mi jooɗi yeeso maɓɓe ɓe wiɗi miɗo faalama yettade goɗɗum o wi honno kalmo koyen ɓe wi miɗo faalama jombande o wi kalmo koyen balɗe tati mi ñamani ko honno mi jombirta goɗɗo ko ñamowo kalmo ko makko wi o sonnajo mo yiiɗa ɗa hari moodi makko no jeyano e ɓurnoɓe marde jawdi e nder misra e nder Égypte ɗo moodi makko maayi accimo kanko tun e ɓiɗɗo gooto jiwo ɓiɗɗo jiwon o yewtika o jombe nene jon ko gooto dewle en no ɗuuɗi ala ko wallitoɓe seerugol parkuji e boutique ji e leyɗele ko nantata ɗum ɓe faala gorko yomi daranɓe goɗɗo ka janngana fuuɓe an ɗo momi hooli jombana ɓe oɗo jiwo tambitanoɓe ndiiɗo jawdi hara ndi yeebaaki gorko ngo wi la ilaha illallah o wi kamma koye mi jaɓi ɓe noddaɓe duuɗi dewgal ngal ɓe immi ɓe yahi ka suudu ɓe invitite ɓe wi meɗen defani marié on meɗen defani hoɓɓe ɓen mahi ñaamen jama on yahi naati suudu ndun ha heewi climatiseur ji no waɗa fotayɓe ɗaatude ko patron ɓe noddi ɓe jooɗi ñeeɗen sendita plateau ji ɗin sendita ɓe wi ndaare ɓurngal labede ngal waɗano ngal ɗon marié on waɗano gonɗon jomba gorko ɓe ndaari plateau walla bangal ɓe addude ɓannani oɗo gorko kawo jooɗi ɗon jama on fof wuddite finagagol kanko o wudditi ɗum plateau walla no wulli o wulli haaɓe makude makko ka nder salmu ɓe wi ko holɗa wullude jalmo ko makko kelimo yaati gonɗonɗa wullude min fortanoma min jombinma oɗo jiwo o wi kammo koye wallahi naatumin wullude kammo ko makko inni ko honɗum wullinma o wi kammo koye mi arino naane tawi miɗo weeɗa mi hewti ka ɓe mi anndaɓe ɓe anndanan mi wujji ɓe tawi ko ngalɗo plateau wal tigi kadi mi wujji mi yahi mi nokki o wi kammo koye huno ɗatto jungo an ɗum joni noon ɓayti mi wuli Allah mi watti Allah yoɓitirilan filatowal ngal o yoɓitirilan jom filatowal ngal o yoɓitirilan jawdi ka filatowal ngal ni ɗon fof wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra bi mana hulu Allah o fawtoto fimaɗo o tambito fimaɗo ɗum ɗo ko moƴƴereji ka aduna ɗo amma ka lahara sa huli Allah fiwoten ɗuɗɗi yewtere Allah subhanahu wa ta'ala daali wal akhiratu inda rabbika lilmuttaqin wal akhiratu inda rabbika lilmuttaqin lahara mo nanata on no woole fimul to on ɗon ko wonani ko huloɓe Allah ɓen tun hay goto kasida e maɓɓe ndaaru alqur'an yaha suratu maryam e suratuji nanniteɗe ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala daali wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ala e moɗon mo jolataka yiite jahannam ɗum wonino ko siñataka ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah min fof men naati ka yiite ko ɗon men luttata Allah wi o woye woɓɓe ɗo mi ƴawnay ɓe moɗon ɗen ɓe sumata ka yiite ko wonɗe ni ɓen Allah daali summa nunajji alladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jithiya on tuma mi fooɗoya mi ɗawna ɓeɗo hulunoɓe lan ka aduna mi acca bandi on ko jikkiɓe ka nder yiite yaani wurunoɓe kadi hula Allah subhanahu wa ta'ala sa ndaari si tawi woni ɓe yorti ka aduna ka yani ka darogol ka dangal ɓe lumbi oɗo sirate allahu subhanahu wa ta'ala no ƴettani ɓe garanti lumbugol oɗo sirate e oɗo aya alqur'an arɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala dalika suratu maryam ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wahda karno koɓɓe maati ñande Allah subhanahu wa ta'ala moɓoyta huleyde Allah ɓen yawma nahshuru almuttaqin ñande men moɓoyta huleyde Allah ɓen huleyde Allah ɓen ila arrahmani tawayɓe yawde faade ko Allah jo yurmede wafdan tawa koɓe wattide kano koɓe maati wafdan bi mana rukbanan min raka'ibi aljanna hara koɓe wattiɓe mbaɗɗeteriiji aljanna yimɓe huloɓe Allah ɓen sa nani janngal no fatti ɓe immi to ko tawa Allah no eltani ɓe puttuuji tawa Allah no eltani ɓe mbaɗɗeteriiji ko ɗin ɗon ɓe waɗɗotoɓe yaade daroɓe daror fa koyre maɓɓe ɗen kadalngal kano koɓe maati Allah teddinayde ɓe daror fa koyre maɓɓe ɗen kadalngal ko hawre puccul maɓɓe woni
يعني ولن الله سبحانه وتعالى قال إن المتقين في مقام أمين ولو بأن بالكامل وانا ينيك في الديك بانا بدرجة وهذا لكي إذا هو لفتول الله سبحانه وتعالى كالجنة الله قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ولو الجنة ميرون نيم بأختيم on jiyaɗo laatinoɗon huula Allah subhanahu wa taala ka hommugol ɗotere yani hay so woni yotende haala kana homde yotugol fiɓeɗo huuloke Allah subhanahu wa taala e hino ɗo toɓɓe seeɗaji ko honno heɓirta kulol Allah subhanahu wa taala fiya heɓu kulol Allah toɓɓere aranere nden awalan attamassuku bilkitabi wa sunna siɗa faala hulgol Allah heɓa ɗiɗo moƴƴereji ɗiɗo ngaluji e to wakkiloɗa jogitoɗa nde ɗo deftere Allah wakkiloɗa jogitoɗa oɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah dalika Qur'an khudu ma ataynakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun hey jogite ko men janni on moƴƴa janto ɗon ɗum hurdoron ɗum bele de on heɓay kulol Allah subhanahu wa taala siɗa faala kulol Allah e jaka bi ma'ana a jogitoto ɗiɗo wahyuji ɗiɗi sippiɗe maɗa tahaaje e goɗɗum go'o tahaaje e nanollaji go'o tahaaje e ñimbi-ñimbiji go'o tahaaje e laawi go'o haaje e wahyuji ɗiɗi jippiɗi e maɗa ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maati lan tadillu ma in tamassaktum bihima on majjata ɓanniɗo jogii ɗi ɗiɗi ɗum ko deftere Allah nde e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aya qur'an on ari mi ala mo filitade toɓɓere ɗimmere siɗa faala heɓugol kulol Allah tinnuɗe rewgol Allah subhanahu wa taala sa nani si julde yo tawɗa softi sa nani fi ko tawi tawɗa softi wota hama ndeɗe wota hama moƴƴereji ɗin Allah subhanahu wa taala dali ya ayuha nnas ubudu rabbakum alladi halaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun hey kono yo yimɓe huɗe Allah on taguɗon o tagi ɓen aditinoɓe on bela jo on heɓay kulol Allah mana holli wonne gatto dewal e jata ko addoyngal kulol allahu subhanahu wa taala si tawi woni a hebbinoriɓe ɗum ɗo ɗeɗo dewe a finnike majje a heɓay kullol Allah subhanahu wa taala toɓɓere tammere fiya heɓu kullol Allah hebbinon janngugol Qur'an Allah dalika Qur'an wa laqad darabna linnasi fi hada alqur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadakkarun qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj la'allahum yattaqun maana ndeɗo alqur'an are kala neɗɗo soobiniɗo e mayre kala neɗɗo duumoduɗo e mayre Allah subhanahu wa ta'ala okkaymo sabu ɗum ɗon ko wiyete ko kulol allahu subhanahu wa ta'ala toɓɓere nayaɓere fiya heɓu kulol Allah subhanahu wa ta'ala wakkilu nunɗa nunɗu ka nder suudu hakkunde rewɓe maɗa ɓen nunɗu hakkunde ɓiɓɓe maɗa ɓen nunɗu ka kawtal nunɗu ka jami nunɗu ka yani ka marché nunɗu ka bureau nunɗu ka hoore laawol nunɗu ka balam maɗa ndeɗa dogina oto maɗa ma moto maɗa on nunɗu sa tawi yimɓe no yeddondiri nunɗu bi ma'ana wota wonu neɗɗo tooñowo wota wonu neɗɗo jamfotoɗo wota wonu neɗɗo hodowo Allah subhanahu wa ta'ala daali fiyo kulol Allah heɓo ko ma nunɗal heɓo Allah daali ya ayyuha alladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا ننتهي هو أقرب للتقوى وننتم كنا كما تكتن يقول الله سبحانه وتعالى دكتور يوكر كنت تقول تكتور بني في يقول الله سبحانه وتعالى تبتو بمعنى كما تيجو هيتيجي تبتيني كما نقول دوتيجو تبتيني kuma ɗiɗo hijjeji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi tabintine e hoore yimɓe ɓen ka hoore leydi manam mo waɗi zina o fotte sawru temedere mo feni wi goɗɗo no waɗi zina o fotte sawru capanɗe jeetati mo yari beere o fotte sawru capanɗe ma capanɗe jeetati bi maana ɗiɗo sariyaji tawi woni ɗi ñinnama kulol allahu subhanahu wa ta'ala mo heɓoto yimɓe ɓen Allah daali walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun aqulu ma tasma'un وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واغفر لنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال